Dobar dan i dobrodošli, ja sam Jovex, a u današnjoj epizodi naučit ću vas kako da igrate Renekton, jednog veoma popularnog čempiona u sadašnjoj meti. Sada, što se tiče Renektona, Renekton je veoma jednostavan za igru, znači nema nešto mnogo nekih mehaničkih outplayeva što bi se reklo. Tako da počet ćemo kao i svaki guide sa runama. Sad, rune možete da buildate na više načina, ali ja ću da vam pokažem kako ja buildam. Sad, ja volim press the attack na Renektonu. Zašto volim press the attack? Zato što je Conqueror je nerfovan, a press the attack nakon, znači evo, after, znači kad pogodite neprijateljskog čempiona sa 3 basica, imate 81 bonus adaptive damage i ta neprijateljska meta prima 9% damage više narednih 6 sekundi. Mislim da je to mnogo bolje nego Conqueror koji vas posle 12 stakova healuje za 15% damage koji uradite i još imate smanjeni AD scaling kako teče partija. Tako da mislim da je press the attack mnogo bolja opcija na Renektonu, zato što sa W možete instant da ga prokujete. Onda možete da odete na Triumph, Tenacity. Zašto ja volim Tenacity? Zato što Renekton želi da uđe, baci W, Q i izađe. I ako vas nešto hard crowd kontroluje, u tim fightovima možete jako brzo da padnete. Tako da Tenacity će vam dosta pomoći u tome. Ja ovdje zaboravio sam buce da kupim, ali dobro, nema veze. Last Stand, Taste of Blood, naravno ja više volim na Domination rune kao sekundarne rune nego kao Resolve. I Revenant Hunter, znači Q će vas više healovati, W, ult, onaj damage što radite oko sebe sa ultom više će vas healovati. Dobro, to je što se tiče toga. Sad ćemo da krenemo na build. Sada, postoji jedan jako popularan build koji se već 1-2 mjeseca koristi, a to je sa Blade of the Ruining Kingdom. Znači, rašujete Botrk i Black Cleaver. Znači, to su vam dva core itema trenutno na ovom Renektonu. Onda, posle toga, ja više volim da odem na Titanic Hydru, zato što moći ćete instant 3 puta da je prokujete kad bacite W i bit ćete više tanky. I Tornail i Spirit Visage mogu da služe kao defanzivna opcija, da imate više healovanja, više healthy, magic resista, malo armora. Naravno ovdje imate i healing reduction u Tornailu i ovdje zaboravite što sam ja buildao Guardian Angel, tu treba da stoji buce, znači ili mobility boots, ili ninja tabi ili mrksice. Znači ta dva buca želite da koristite, ni jedna druga nikakvu opciju, znači samo te dve, ili ninja tabi ili mrksice. Ništa attack speed, ništa cool reduction, znači samo tabi i mrksice. Ok. Sada, što se tiče Titanic Hydre, moram da pojasnim. Taj item buildate kao treći item. Sada, zašto kao treći? Znači, pošto vidim veoma puno Renekton igrača koji buildaju Tiamat kao prvi item. To je veoma loša opcija. Zašto je Tiamat loša opcija? Zato što, evo pogledajte, kad udarim ovu krabu, radim splash damage oko sebe. Tako da vi nikad nećete imati nećete imati wave kontrolu sa Renektonom koji ima Tiamat. Jer vi udarite 2 basica i vi ste pobili čitav wave. I vi konstantno pušujete i izlažete sebi gankovanju. Znači, jako vas je lako gankovati onda. Tako da, znači, idete Botrk, Black Cleaver, Titanic Hydra. Odete na Tornail, Spirit Visage ili neki drugi armor ili magic resist item, mada su ova dva po meni najbolja. I buce, naravno, to ćete pokupiti možda čak i kao prvi ili drugi item, u sve zavisnosti protiv čega igrate. Dobro, kad smo objasnili build i rune, sad možemo da krenemo na Renektonove spelove. Sada, Renektonov pasiv, znači, šta je tu bitno? Znači, Renekton kad basicuje, vidite vi koji damage, brate.
Dobro, sad samo pokazujem, znači, kako basicuje, puni mu se ova energija tu. Znači, to je u stvari njegov Fury. I sada, nakon 50 Furija, on dobija Empowered magiju. Znači, magijama postaje jači, dilaju mu veći damage. Evo, sad ćete da vidite. Sad ću da vam pokažem na krabi. Evo, 252 damage sa Q. Sa Empowered Q, bez Empowered Q, 169. Tako da, eto, vidjeli ste. Znači, gledate, kad se tradujete, da imate nastakovane Fury. Sad, Fury možete dobiti tako što iskoristite magiju. Evo, sad imam 7, prođem, dobio sam 10. Opa, još jednom prođem, dobio sam još 10. Tako da, jako je bitno kad se tradujete da imate nastakovanu pasivnu. E sad, Q. Q je jedan AoE damage koji vas healuje. Healuje vas u zavisnosti koliko čempiona ili miniona pogodite oko sebe i dealuje dosta velik damage, naravno. Evo sada, kada je... Evo, znači ovo je standardno. Kada je Empowered, kada je pojačan Q, dealuje veći damage i više vas healuje. Znači, uglavnom više vas healuje i radi veći damage u odnosu na Q kada nemate nastakovano pasivno. Sad, W. Ovo je jako važna magija za Renektona. E sad, kod W-a, kad nije Empowered, znači kad nemate maksimum Furija, baci 2 basika i stanuje metu na 0,75 sekundi. Međutim, kada imate nastakovanu pasivnu, baci 3 hita i stanuje metu za 1,5 sekundi. Znači, ova magija je mnogo pojačana kada je Empowered i mnogo je bitno da bacate Empowered W. Što se tiče magije, to je Slice and Dice, znači to je bukvalno 2 deša. I sada, ako prvi pogodite deš, moći ćete opet da ga kastujete. Ako promašite, nećete moći. Dobro, sad sam ja stavio da mi je cool reduction, da nemam cool reduction, da bi mogo da vam pokazujem. E sada, šta je bitno kada bacate Znači, kada imate full Fury, znači kada imate, to jest ne full, nego preko 50, prvi skill vam neće trošiti Fury. Međutim, drugi put kad ga kastujete, on će da istroši Fury. Tako da, na to morate da pazite. A Empowered Dice, to je ovaj Slice and Dice, znači taj drugi deo deša, metu skidaju armor za 25%, što po meni i nije nešto baš najbolje, tako da gledate da bacate ili Empowered W ili Empowered Q. Ili ako imate 100 energije, bacite Empowered W i Q. Ulti je Dominus. Znači, Renekton dobije 250 healtha, dobije 20 Furija i dobije Fury over time. Znači, raste mu Fury over time i dealuje magic damage oko sebe. Znači, dosta je dobar ulti, meni se sviđa. I onda možete da castujete brzo. Tako da, uglavnom znači, dobijete healthe, dobijete Fury regen i dobijete damage oko samog sebe. E sad prelazimo na komboje. Kod komboa Renekton nije nešto složen, samo imate par caki koje vas mogu izdvojiti od dobrog Renekton playera i lošeg Renekton playera. Sad, šta je prvo? Znači, želite u svakom fajtu da imate nastakovane Furije. A sad ćemo mi to da nastekujemo. Ako je moguće, čak i 100. A sad ćemo da nastakujemo, pa ću da vam pokažem. Znači, ovo je klasičan trade koji želite da uradite na lane. Znači, protivnik je tu, vi ste tu. Slajsujete, basic W, basic Q i vrnete se. Znači,
cap. Ovo sam sad loše uradio. Nisam imao Fury-a. Tako da, ajde, upalit ću ulti čisto da mi se nastakuje Fury. Znači, šta želite da uradite? Onda mi se nastakuje Fury. Znači, bacite E, basic, W, Q, basic i izađete. Basic, W, basic, Q i izađete. To ćete vremenom naučiti, pošto vidim da dosta Renekton igrača samo baci E, W, Q i pobedne. Jako je bitno, znači, W, to je basic W i izađete sa E. Zato što vam je W auto attack reset. Znači, evo, možete tu da vidite. So, basic W, basic W, basic W, basic W. I mnogo ćete veći damage uraditi. Em što ćete pre prokovati press the attack i samim tim dealovati mnogo veći damage. Znači, E, basic W, Q, basic i izađete. Znači, E, W, basic W, basic Q i izađete. To ćete vremenom naučiti. I da, zaboravio sam da vam kažem da možete da koristite i Titanic Hydru kao auto attack reset. Znači, basic Hydra, basic Hydra, basic Hydra, basic Hydra W. Možete i to čak da koristite, znači op, basic Hydra W, Q, basic, izađete. Vidjet ćete, Renekton ima dosta tako auto attack resetova, tako da bilo bi dobro da to koristite. Za početak možete ga igrati bez toga, a kasnije možete ući u ovakvu Practic Tool i vežbati. Znači basic, Titanic Hydra, W, Q i izađete napolje. Uglavnom, Champion je jako prost i veoma dobar za climbovanje. Zato što sa ovim Botrg buffom jednostavno ne možete da izgubite lane. Znači kad uzmete Botrg i Black Cleaver, tankovi za vas ne postoje, bilo koji Champion. Championi koji možda mogu da ga counteruju jesu Jax, ali opet to je skill matchup, gdje onda bacate E, Q i vrnete se nazad. Ne želite da bacite W jer će onda baci E. Jer Renekton je dobar zato što ima dosta sustaina kroz Q. I to morate da koristite u lane. Zato što ako igrate protiv nekih čempiona koji nemaju sustaina u laneu, možete da ih out-sustainujete i tako ubijete. Znači to je prosti kombo. Ili možete da baitujete. Bacite E, basic Q, čekate da on baci counter strike i onda bacite W. Ali uglavnom uvijek je važno da koristite auto attack reset, znači basic W. To je za početak, to morate da naučite kad igrate Renekton. Sad za Titanic Hydru manje više, ali bilo bi dobro da možete to naučiti. Uglavnom, ja mislim da sam rekao sve, znači rekao sam rune, build, magije, kombo, to vam je jedini kombo, iskreno, nema tu nešto mnogo da se priča, znači E, basic Hydra, W, basic Q i izađeš. I to je to. Naravno, upališ ulti ako ti je potreban, ako ne, to je to. Ništa ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom gajdu. A vi mi u komentarima pišite kojeg čempiona želite sljedećeg da vidite, a ja ću se potruditi naravno da snimim gajd za tog čempiona. Doviđenja.